Waro jo i kalam ya khanai ya i yusuk yang kachnong joai kachnong go emperom kachnong go em khana kachnong go em nam kachnong go man kerpang hakio bon kiliang kachnong joai man ko le ka yit pen yang rilum jentia waro kowi Henry kawas nyau si uyu hakin di kisngi wa kachnong joai de bananam ko heyeto wa Jhep Jhep Yeiyi Kynnoh hagisngi wakani chemi wada bon ki surok ki luti ki sengken de man ki thau no Jhep ki thau pelang Jhep klem de kok kemut kok keman ya utu na ya katai baik ba nong chong chnong ki nong chong yau wa ki nong chong dukan kamjo kani to ka kam yong iwaro ko man ka jingele ko e bhau job ho neliang gi katu kani ki dor bar chnong de perchanggi wanra ya i khoj isuba ha chnong hathau de perchanggi ubo e ki an gi kendon yo lej nai no pathar ya i Jhep ne ya i sindrum senrai Henry man ko kawasap ai man ko kawale no ai hawa ki wa bon walang ampatiyo amperwagi ya gini kijing perchang hakam kani kapor em kami ya ki nong mi kmat ki wa mi kmat sakhet nei benta ka chnong ka thau nei benta ki imlang sa lang em kami ya ka sarkar hago tho ya ki lat ki luti wo pen bha pen mien ye ni wa de jet de pai kapor le to ko wa perkhat ngai amdu ukudi duhai ikten Henry em kamu lei wa ikam kam kinong chong chnong yong chnong joai wa ka rilum jaintia hi waro kowi tan bo i ka jingkali hoi mo bananam ka chnong ka tha yong i ya kam kini ki benta ki wam snyau suk snyau tenan tan em ikit khle semen nei benta i khoj isuba yong ka chnong ka thau mut yeyo bhatam kermen yeyo bhatam weile ye wa bhatam perlok parjor ton ye bichari dagi khmat yong i dehi ye yor ayupen ye irben yong Jhep hakiwa bon ki benta yong chnong jwai wa maya yong i Jhep Yeiyi Kynnoh